onhyira nipa biara ohweme awurade adoni moboro hu ansu sofia wom me pacho medin any Reverend Benjamin Opoku Agyemang obetuma fra me ak prophet babia wo bia ebuoni ani diem majo so me da asafo friend Marvelous Light Worldwide Chapel asafoniti wo Kumase na ebiso enkran uhumi nebre sesembre ya enya ne bone so panisi se bone kura yekuram na asem ni tintin ni tetie nyansa nansan amisa ensem bi koso awo social media TV so radio so awo Ghana ha na ewiase so no mpanimfo kan asem bi nsema mpanimfo kan ne se wo panin tenafie masedua mfo na panin o tenafie ma enkurare na nka no sabi mpraduasa ye kan nankare fo ka ho bi me wa ha se me nyina obi afa asem ne tintin ni tietie nyaye between Reverend Obofour and Bishop Daniel Kojo Obinim na amisa me a wo hwe mi bia woni me asem ne tintin ni tietie nyane se me ne Reverend Obofour nante for many years and I'm a Bishop Kojo Obinim so nante for many years. Now I'm not here say me ba bejo obi afa, but I'm here to set the record straight. We are say to the bia yamfa de na ntu ba bia da mpani say e free top na sabi predia atwende ni da wa ye monchem se na mpesa me kire me nim so for Kojo Obinim no enya so many years en fe bebre nie the first that so for Obinim I started International Gospel Church first that was here na me wasori fie obi menene ko shia o mountains ye free mountains see ye ni Saturday no start asore no it was International Gospel ati asi Saturday memenda obetima bisa no menene lanti ya ko si se nyame adom otimi ko to asase awo baby o wo sese yi bo sori ekosi asode na mda so ne nam na one thing a woman say menene nante ya no ya nante be ye nuadamfo along the line kwamu ana me be share Reverend Obofour etino me be ye friend of Reverend Obofour at the same time adamfo a oye Bishop Obinim so adamfo that time na Reverend Obofour aye asore wo mamponti mmem na ni dia de frɛ no pa no nye friend obi mpe no ya asore wo mamponti emmem na ye share ye no that time no onyo bia me nya se me be condemn no onyo bia kire say obi anim no sabi ne na me ameye din aye wo soro enam se na tana Bishop Kojo Obinim so wo soro a wagidi na obi ahwe no e wo Metro TV so eti no se de na Reverend Obofour si bre no e na me kasa asayiwe ma wo se wo ben Bishop Obinim na oban so obo ankofo link me ya na me nko hu no eti me na me so Reverend Obofour nsa de ne ko Bishop Kojo Obinim fie ana me de ne ko chia no se Bishop Obinim we ye fe no obi mpe na oya asoro mampontin mem enko so enti no boa no obi a wotimi bi antie be mi gye nyankopon ne honkunkuna nim gina Yesu Kristo anim asama mi kan Reverend Obofour akasa ye dansini enti no me de ne ko chia no na Bishop Obinim ye dan so be boa Reverend Obofour first akwankyere Bishop Obinim de ma Reverend Obofour enie o ka kire ni se onko pensu a etre different 7 onpe kodie 9 eagle leg kodie aboa eagle ne 9 4 ana Bishop Obinim je ye na oye ene magu so bompa egu so ana ode ye ade ma Reverend Obofour ejedi mu ana Awurade Nyankopon ebie kwan ma no satama me kasai na Reverend Obofour di kan one in the first wife for one in your friend Rita dia yakoye Rita one dia watafo me count yakoye yes awade na say anopa 6 o'clock ebo 8 ni awie nipa yakoye ni enu nipa 10 ye enu nipa 10 ti Reverend Obofour enko ware sa Rita yi one Rita wutu enkura ne enu nyawu me nka se me ka ho asem me ne ba do se me chirim na eno ne another topic for the another day
eti bishop obi ni bua Reverend Obofour ahye na kwankyere kaka na emuwa na afei every Saturday ayebe minda bia Saturday bia minda bia no na Reverend Obofour ko bishop obi ni mfie akode enkyere nyini ko din komo fa ministry ho na ye sofo obi ni nim no wa kyere Obofour that time ni e fe no obi mpe ekyemu ana obedane ni di be ya asanteman Obofour ejino emua kaka Saturday bia no ko obi ni mu nkyɛn memenda bia asema mi kan se owuraku aye fe no Obofour woni asema mi kan eti memenda bia no to obi ni mfie ana obi ni mkyia ni niamom kete ana awurade adom wa ba beduru bebe wa beduru yemfa ne se je wa beduru enya obi ni makwankyere mpo a bishop obi ni eboa wo aminim asema me kan agyankuto enso nim se obi nim eboa wo Obofour de atoso biem enyansa ni nim de wo nyame dwuma mu no o kyerɛ wo ana ne kaka wo de abedu de wadu. Now what I'm trying to say is very simple. Now no na me hwe nkofo statue ana me hu se Reverend Obofour kan se bia bolote na konam se wiase onipa bi a waye wade pa wade na se da no ye nya ne bone Reverend Obofour na kan sa asem yi enti ba ne sign ana se die owuraku wosi su di sofu obi amoa woda die bebia mo ba ku firi miminim na maka kyerɛ wo no enu achi wosa akɔ wo sofu efe ni kwasi kwaten ho akɔpɛ moa enu achi wosa akɔ agyankuto ho aye Samson agye ana wo twa TV bia na wo gye n'achi mibisa wo se ade na akɔ Samson ho wo ka kyem se Samson ni masɔre ye pa ntu kɔd ho akosua asɔre ye ana eno soso no ukosua kakakra afi na nsa mete ya wo wuraku Obofour uso bi amoa woda asama okan no so wabuso sa wiase mu no obi a waye opapa da waka me da ase akye no ye moni di mbone owura wudi nse me no wanante nsema ye mienu ya kura wo Ghana ha me nyama dwese be kamu baako. But I'm telling you this. Michelle video bi a we nansa ya obeka se obi nim ye wakora. Hey, wowura. Afedo obi nim timi ye wakora. Kojo obi nim aya wakora. Wow. All right. We ase we mu no. Se ye nya ye start se di obi anim fo obi an obi ade ba Ghana peace ma ha. Memetia menye ni papa metene menye holy yentino and try say wo be penti obi am obi ehun say we holy minu di agro che grade we owura picture we amu hwei ya picture we ayem me Obofour mo sa picture we Obofour no so pa ma woni kase picture way ayembe me engagement ase ai me engagement aye we medina ase picture niye me ni Obofour twa atade baako because we were like brothers enti way ayeme ni Obofour e wo me ware ye aye me medina ase okay picture way amuhwe ayeme Obofour agrada nipa miensa ema no de oyom frim ye miensa ye nie atade yesem the same thing as Obofour anu se engagement ase eti we no so we me dinner ase unso ye wedding we are dinner we me dinner ye na se the house me Reverend Obofour ma wo se de no siso ana nipa eye me agrada ena Obofour medina ma wo picture we
picture we I am many Obofour men am I free no Obofour na kakraka no wey I engagement am ko ye many Obofour me kan ba be sia asem so say the way Jimmy bin tell me bin ka say me nim nipa no I am trying to say what I don't know. That's the reason why I'm proving these pictures. I am monkey trying to medeba. Wait, meneno. Mount picture way. Reverend Obofour na said that na. Oh dear son. I am aware they say. Mouno. Onye. All right. Picture way. Meneno. Enye on the team in China. Obanish and Fifi. Or no. Aname. Aname nkura those days. Enye. Wait, me engagement. Picture way Reverend Obofour na etu sikagumi so no. Ai. On na etu sikagumi so no anachi ehwe me no. Wait, I am a wedding. Picture way. Me driver. Me driver. Anna. Me nkura na saso. Where you Reverend Obofour papa yase. Ye ya no offense so. Me kokodi 1 solid week. Ewo ho. An ye ni papa yi. Me kasa me kan wasema ade beche. Me de to. Wait. Mom said na mesia phone. Where your Reverend Obofour papa yase. Me friend to makoko because na me yebusuani. Ne maame ne na busuafo nya kanto me se me yebusuani. Owo enko obi oye owo ayase enko friend to man we. Antuma we yebusuafo ene fira. Nti ne papa yase nie. Baby na mete no na me na tibom. Because na ni maame na busuafo nya hu me se me yebusuani. Wey minio me pato mo ya picture we mo me ne Reverend Obofour mo he ni Reverend Obofour na efran toma no we ye time na ni papa tumpam afei na ye kwa akosie ni papa we ni enya nkwa yie na se me na meti wo no on na ti wo no ye mienu ye ni na me ni nya ye di kwaku etini efre me owura ku efe na owura ku ntie ya na se nuafo mo hwe ani ma ye se pa we ye mienu ye ni Reverend Obofour papa yase ni ade da Reverend Obofour papa ewo abusuafie enie ana we su ye mea ni papa yase we ye yie na se enti ma chemu pictures we nyina to let you understand say ye mienu ye nim ye hu ye asema America no onim minim yemienu yenim enti no so obi tra ba bi kasa minim Reverend Obofour yemienu ye nante ya oboa pictures wey bebre na guai I just decided some fan show now asofo bend the one kind ha I was so onim obinim and Obofour chem so for ben now ma me nchewade bi me chewade na de na me che on me wie no afa me ba ma asam ne so a obi anka se menim de America now mo re poster away I am me and obi nim poster away about 15 years ago that time me we Bible school da abokola Bishop obinim ana da so no. Now, minimum mienu nya. Eti sofu bienu wo kan ha. Awonim Bishop obinim ene Obofour cheme. Mo grand na mo didi akire na mo ye mamu TV station traso na mo kan kwase asem no. Munnim ba bia nipa ye free ababedu dia bedu yi. What you say? Eti akure bia beba kwan na ye bhwe wo furum. Na bia ba waso de bobo yi akire. Na somebody e kan okura na ma se da abedi takra go jam eti TV so ye audio so di atam no munim kasa nche obi awo baby ade ndam ye de to se wo ye blogger na obi ba sika
na so say tan so bi make we yare akwa bi kwase mpa ni bi a fe no na ho ahi first time make bofo asem obetena anti radio so ni TV so ne social media semme me de mawusuo ena ye akwankire se sa akwa na nyansem na wodi na we pass ma bofo because me decide say me can some Ghana ha eni ma 2 penny besi ana 3 either say obofo beba enkofo atetem yakume ana say oba set me up ana say odi me kwa koja court ajeli me asa because we mu bienu a wonim no chen me we decide not to talk because you respect is all be nanti duru baby you have to respect the person dignity and integrity amashe. And that's the reason why we don't talk. Not that we don't have anything to say. What could I be around? What free software be unchained? Now we just baby did this software not them. So I told you I am that. So I must get to bottom that I curse. As soon as we look at young no one come talk. Me will write to some curse as some way we will be the what both for your madam for what be me a madam for minimum. Me never for Akura. Me no be Makura. I don't think I some the bar. Baby and the credit done and yet that. Now, the Jamaican somewhere nyano. Minim some making or be an average yawa bought them be baby dimatum, men found yatum did. The atosum yenu. Bibeka say I want it breno, me many medical would a cuba fool. Mamma Gassamon Cheramo, or I couldn't him say, me many mere. Near mammy nimness some in this cat is all no one, and come here be. My nebi, my first aquano so. And no chira say ebi a wofan kwan boni so na kwan papa so me pese me kwa wasem but the point is many mmere no why misika ma me botom misika nkori botom sabi mpredua san wo ye nyina no me won be hwe me busuani bi ama me ana me won tumi hwe me but adia me pese me ma owura kuti ase ani obinim eye a man of his own we are a man of your own na kura ba ho wa kura kono ho enke ntwa wa asema bofo bebie na no kan say obinim ye na kura no ana me na say because ye nim free tete ye ni say we bembo for TV hu ye obinim ye ni so wa boa ne pen na ye na obinim be ye wa kura 2 wosofo a offense bishop obinim tete no ye fa no Abraham Kujo sofo Obama onu na tete wo bofo e tiane na obinim ye wa kura obinim tumi ye wa kura what you say na say Reverend Obofour, Mr. Rao. Onyame shiraw, praise the Lord. When you sika, praise the Lord. But one more need so mono, famom. I want to set this record straight. Obinim en to me nya Obofour wakra. Ensida. Every say. Ebia no benye sika che obinim. Na so man kan se be kiraw. Ana sunsumu asema wo ka. Say do sunsumu a sort of chair binim no. Minim sunsumu kura wo ka because as far as me are concerned no, sunsumu wo for when you sort of chair binim. Eh? Mama kan samu nchiro. Akufuado. Teacher ni na chair na de. E ma ne be ye president. Anu nche se Akufuado be president, the teacher ni no chair na de no. Odi minansa chair no. What you say? E tu betime nya sika ache obinim. Ubetime nya edom ache obinim. But it doesn't change the fact that obinim is your boss. Overtaking you allowed. Obinim be overtaking obi. Why overtaking a fine? But me tena won kasa obinim ye wakora ayanum dwakasa. Ayanum dwa. And at the point, the second point, me will wait. The question is, the yen you will be ad, including Obinim, wo, any do be a obiano. One be where this animal be bandiaco. If you car, a dom, a sword die, who are the beco? One fanco. Bible said the Gemini different and by a Gemini Besadiaco. It is sunny mana ye material things, I detected blessing, no. Material things that determine blessings. What you say? What for between the D Achan Quasiquating? What when you don't Achan Quasiquating? But I don't just about for all sort of Quasiquating. Quasiquating is the boss. That's one thing I want you to understand. It is the best of it, say.
What do you say? Won't mean submit to Obinim Kobian Gaza submit, but give him the maximum respect. What pain? Watch out 1 or 2 minutes to pay. That is the point that I want to say. And now video now here, okay, BB say, Obinim ya Michael Jackson, or you create to us a soft Oreku Obofour. Into Wufem Kun Kawanda. I am a think of Obi and Wabrichi. Why the we are say once rank? Some people are so dumb. Yakaso be a bridge of being between 2 hours rabbi coco. But Obi to send it to so. Sabian to Mefe. Obi Yako send the cock also. Said be on the cock on the Befe. It is obedient me a crane to assist of what? But for also your crane to assist of also Michael Jackson, Anna. Because also was because pictures way. Mubi enu achese na aye kokko enie picture we na aye broni picture we na we broni picture we na aye broni na we broni what you say enti na aye kokko na ojeje ana ne wanya nkumpa tonu kala me be ka so be Michael Jackson kreto ase we ya kreto ase aso ye pokrase we ye pokre what you say ya kasa mi am kasa bi kwa misranku me di kasa mi misranku na me de man batera wiase ni patuntum misranku eto bi tuntum no misranku se tuntum be kala wa birichi ana obi ye kokko no misranku se kala be kala wa birichi what you say atenko ade bebu nwa no na ade bebu o eti so ya kreto ase a oso ya de pokrase asem no we Michael Jackson nana wo ye Michael Jackson wo faase because obi ya di nkwa kan nipadua men fansa ba ko nkyere unua so na de ba ko kyere so na hwe so what you say me I don't have any problem with you owura me no any problem unim so me no any problem but ensebu a okeka ensisi so na be ka say e na obi dim ka onya problem battery and now you battery be na this pack man why na etwi car sabi when you problem with the battery la now we no obi you battery adi mo obi just pack in the car and no news and now say obi nya asem police station akogia no a news etu nya asem ma me nkogia woda wunya asem ma me nkogia woda now wo so obi ni me krento ase sofo me boa hwa picture we won na ase Owura won na ase won de na ase aye won wi ase we ya na funny we ya me kabini so be di matam but mum penokre Ghana form penokre he wasra me mesra obi ni wasra obi o Ghana bi asra kokko bi asasa di kokko be efe tuntum bi asasa tuntum be so emeja me kan to bi so be use kreton we use pokre ye obi asra wo do battery charge obi ka ma no to spark anti dian sebi wo ska che obi ska ye we be ko ye wo kroma na so panie free fa e wa never currency ye wo yare ye no free mu sebi so panie free fa japade onya nya wo va nko e de ne mi wo wei manya wei mi wo wei manya wei e de no ye de ko he ye ba asase so ye mu ana di nipa dom ba he ye mu ana de ka ba he ye mu ana de fie ba he sa de ye kwa ye mfa nko what you see enti no me da beze me kan nyina nie we be no Obofour smesraw ebu a won sa wo de mabuso kwado obi nim pama no because me no nam no me hu se de na wo si adema no and now wo kasa wo ti mi catch obi nim se obi nim eji na opambo ko e wiase hu na Obofour wura fi se wo ni opambo nya asem opambo Ebeneza osopani enya asem ama wo kofa ya mahama ebeji TV so akofa mai wo bebeji TV so mo say prophet 1 atete wo motoma ene wo panties wo kam ene wo die e wo TV so owura fi say yes ade no ama me yakoro ya me tuka ehia wo santase runabout
eno kasa ka che o se wura we de wo yakotu fa de waka bia no betima ka bia che but to the sense what nkofo be dia TV so ne de ano ya ya den wo ka kire me se wo gina opambo kon ho na de aduru soro wo na ka kire me santaso on about ya now you see infinity wo ka kire me se wo gina opambo Ebenezer prophet wan kon ho e de aduru soro na esimu sai na ne de wo be kwama prophet wan na ne de wo gina kon ho aduru soro on say the we are CCT mama advice obia o papa pejai and krona mudi asofori na echi no munye careful nyamedwo we na abeya akosi ewie ya e masofo bia nso putupa se di sofo a wosoro chen watem eye curse eye nome because wunya nu ba bia wadu no na wiase so wunya tintin wie na akoto akwati ya yansere no etimu amudi asofo na chi na asaba na muti odidi atem no eye no metum sofo die wo yesa wonni sofo nko ba bia ana mo amudi di omochi so amoman ho boyfo adopa kakra mu bedie nti asamba na mu sani audios na mu didi atem pa jimi no be ye audio abedi matem na menene tikoma ne asesa soa me twan because minister do paphobia omo de omo firi ha no bakwa omo firi agade omo bedie enti no omo de da bia asamba obo ye odo di nkofo antem da be na be ko so ai boy da ben so be tia so no di paten kura na so mfa so che obi odo bi echi boy enti mo so no minister be kasa me twam bloggers ya mo asamba ni ya Kenya asasama ye ni masam ni ma ye be se echirem ewu se we wo soro we wo fom we si ba che enti we fa ni de ma we no ambeka sai na dia mbedi di atem no munyina so man fa no kranto ba bia kwa da ba de betwa moka blogger biara asema mi kan wan fa ntu nyansa asema sinsen ye ba nwira nkwa akire no ba betra be di semfo be ka sai tie me bia me se ba de betwa aka obetwa ma meka obetwa papa ka obetwa na munyina aka because no kana meka so overtaking is allowed that reverend no fa be sa obi ni mu mpa obi ni ye pani obi nim say aseba metro TV say aseba TV so no e over 15 years ago now reverend Obofour why overtaking na when any dey ban say pani ya ode na onya ne de and for any munya from because why wakora because obi ni munya wakora de empesa me kanie e wiase we mu obi ko na obi aba but say wo ba o ma betu wo mu no enfo mo ni munya fom Obofour bu obi nim respect no if you say wa mo akwankyere pen a meminim wa ma unyansa futuo pen wo nyamedwumam a ya we sika wanya no eye nanso masika ndidi wutirim if it's a wiase we mu mra bi atwam no obi na wo sika asa na obenya sika obekọ obi so beba so fudi akonwa no ti se akonwa eya ahimfu konya udiko na obi abedi anase presidential seat udiko na obi abedi until when time comes and you treat everybody with disrespect obi so time beba and the person will rise up against you and treat you with disrespect ensa asensu amwanu ma na de aduane se onum no yanka masem nyani mafutu nyani ana muntie me se mo ba be ye video biem e be di matem a me ka babu ekura me ade se reverend Obofour bo pam ye kume and answer was setting me up and now the make court and someone me di be pie wo Ghana ha no someone me di be pie wo Ghana ha no wallahi talahi enya papa me dia sunwie na ba ye do nim nyansa no onfa peace ebetimi aba e wa asem we nyina mu a bishop binim anini lemu reverend Obofour onini lemu obi nim ba yansa na ayi Obofour eba onfa sa buo na ni die ni man tokwa ekosu na ye fa the quest of supremacy obi abeso o kire se oh the point is obi nim hu se wo si mo ache
Bofo wa bo apen. Etu anya ba bia sia. Ni so na nim ye fam. On twe maw. Se fa na nim ye fam. Obofo so be se o kire bishop obi nim say. Me so be time na wo so. E di hand over mami. Na me so be medi ade. Ya kan we wan. But my really, but overtaking no. But give him the respect. As some native you, no crow no be ambassador. That's the truth. Etime seramo. Kakra me working. Your one answer was upon Betty. Sir, and some munu be answered, say, a bear chida. Mbetemenka. Mobetemenka. Prisa. Betchilism. And not yet. Are you serious in some? Now, Mubamusa Ghana, Yenimun some. We don't talk because you respect to no bian until the who and you see a biano, ye kipu. But say, and yansaphobia who yansa. I'm from Massa no Besha Sebe, dear Tama. Nebu shall say, you ought to bake as a chuchia. And someone made Shimo Ghana Hano. And your mammy and son be medical. He does have a number for Bebo Pam Yakume. And I say, Obessa set me up. And I saw the Meko court. Movie as you because I'm not coward. Don't look like I win a bar. And I only tell you I can't have about for someone. Most of it TV so. No, you say. I don't afraid of anybody. Nobody does me. Hold up. When is that means we should not say. Me no one who wears things. The other hand said, me, I'll fight with anybody. Fight anybody. Opasi a corner right, a corner raw. Had you any woman who be abra? Miss you who be a baba. You heard a bacotiano. Ye can't some name yet cannot correct. Someone who no massa. You're very hand in compensation, my few. And your honey. You're back one banker and compensation a banking smart in fear. No cranny, I cannot. Penny the any boomer which of Kodobinim. 88 year. Me can be because me a unia, me a obinim sunia. See our and a mamma be a some try say, or Baba Tambeka Casatuchi. Mamma be an town Becassa or Baba Casatuchi. More animal better TV no so Cassaye de Deno. Dear Memenu who could be an above from Moon or Biano him. Near ma, you mean we limno, whom you will piano him. And a near mammy me ya kipu, na ya dear won't say a mobiante. I ya crabesinano. Mumu piano him. Musika na ban manu pufu ni mudibi. Sika. Ejina ma tom conscience. Because of money. Be pen for bebrewa. My body send me to drink my food kapu. Ma tom conscience. You don't have conscience. Because of money. What you say? Asem we nyankanyasem. Se nko Obofour de obi ni dia fata ma obi nim. E na obi nim di le Obofour di le. Aka asem bi ama. We yakra news. Any news. What you say me can say? Eji me no. Obi no betuma be threaten me. Wallahi tala you misro bia. We wura ku na nkasa nim se me kwaku I am a brave man. Me you bold. E wo mi misro wo because wo kumi na wo nkyere bo. Wo gu mani ma se obi so be gu ani ma se. Wo se me obi so be se. Eji me misro hey. You can sit there plot about me, do anything you want to do. And we are see where mu bibia wona we ye. Me won na wo won kyere bo. Wo kumi na won kyere bo. What am I say? What's at me happen there? A bedroom will be the yaw because we are some years after the go run water. Let me means no shame. That's that the truth is what I'm saying. And your mama proof about the truth. Mupa, munyai. Do Baba give my ten biara, me respond. Dia no winyano, me feel. But do Baba give my ten biara, winyana respond because ye no krana. Yentrase man kontompo ni here. What am I say? Yentrase man kontompo ni here. Asam ni na awie no. De me awura no. Me awura me o. Wo be sa Obofour no be ka kire wo. Ye me ani eti bi di se sabom ye me no pipe. Oni me he knows me. Onu aba ka no kra kire. De me no me nya coward. Oni msa kwaku me nya coward. He knows. And he let the truth be truth. Ni nyano no. Ariso man kan ngira.
We didn't see asofo mpanimfo. Was asemi ba ya asofo mpanimfo bebre a. We be na ofo fe omo sane papa na omo. Opam we Ebenezer, Bishop Wedukobi. Omo nya aka still wan fi. Eti papa ne ni die na ode mo nene ewen. Awade mani so bia yi. Omie kwama ni pa bia. Me ba chawo, me du basia. Sai me di kankan. Se nyansa ni bia mfa me nyansa sami. Ofa nsan kwa asam. No obi be tena be di nsem hu na. Ene Ghana betutu awai. Cause Obofour na nim say we share deep secrets. I mean deep serious secrets. As mba ku say to Ghana have pay. Ghana say be wawai. Aye keep because of old time sake. Se we akura na di Reverend Obofour achi. Wo di obi ni machi. Na se wo ma asofo yi mienu county bomb. Na we akura now start say wo di sofu bi atam because of taking change what jibi. Me chia Reverend Obofour. Me chia Bishop Obinim. Obi ani lem. No kura minim na maka no. We ye part 1 of the truth. And chambenya part 2. Ensibu ye. Bye bye.